Ahe namukela kambe ka Master Xitsonga analyst channel. Of course I'm the khala ya timhaka ta Lekker Stylist loko a ba munhu. Hey gaza no ta vuya man. Fike wona Lekker Stylist a fika tsala this post a ku cheka video ni nga yi veka ka my story maybe a mi ta wisa ku ndelela hi leswi Lekker Stylist a nga fika a tsala swona sweswo. So loko se hi ya le ka my story ya kona ha fika kuma ku hayi ntiyiso a hi pfuleni my story here. Yeah, so as you can see, Shama Kombaro performing him then Lekker Stylist African Ghana staging because Africa I imbela party ya this track we know why imbela. Then all of a sudden, oh, as you have seen, me showing in most. La itle yi repeat kambe kam. I repeat and come. As you can see, walo kambe kambe. Bow, abba munhu wo karhi kwala hansi kwala. And then Shama Komo tried his best, as you can see. Ngwa make sure go Lekker Stylist. It like ka DJ both le. As you have seen, leswi nga fika swi humelela kwalano. Yeah, so the surprising part here, that part section there, le video no vekela for illustration purposes, mkota ku swi vona. I VIP that section, guys. Munhu anga boha la himpama a ri ka VIP. And loko hi ku vona ka mina ku ni langutisa la munhu sure it's either yo ngikhoma nenge or a nkoka yena nenge. And that's how I see it. So mara was it necessary ku aza boha himpama yale mi ta hlamuleli n'wexe wena kwala ka Master T mara munhu loyi a ri ka VIP hi leswi nga fika swi ndlisa swona. Of course a hinkwavo vanhu lava nga tsaka ni vone post yin'wana hi yona yi nga fika yi ni pfula mihleketenyana about the situation yi nga fika yi tsaliwa hi Ray Khosa yi le ku trendeni post leswinene koko ni vo yi na nhlamba ni ta va ni kha ni zama ku va ni tlula la ku nga na nhlamba koko vhele mi ta mi swi voni n'we. Yeah, so fika hi vona Ray Khosa fika tsala ku I wish a ku biwile lungisani wa mhani hi mpama le ka event ya ka Warren last Saturday. Of course vula that event mndzi tsala ku lama a ndzi ta va ndzi ma endlile a ndzi ta rivala no ndzi career boy. As you can see ako i VIP ya njhani yo biwa ku va yi khumbile nenge wa his or her favorite musician or promoter. Okay, a nga hoxangi xikotela or bottle kambe just ku khumba nenge. As you can see, so mara ku la ntiso la a hi vonangi lexi a nga xi hoxa to be honest swi loko swi la swi humelela le hansi le a ku hala minengeni. Aku Jay-Z a nga billionaire in USD, of course ti-dollar of course wa khomakhomiwa a kha a performa kambe a nge se tshama a ba fan ya yena. Hona Benny Mayengani the president a kha khomakhomiwa blind ya le video for illustration purposes. As you can see president Mayengani futhi a yi lava swona no lava swona yi kha yi koka kokweni kwala and stuff like that. Okay, instead of apologizing for his thuggish behavior uta ata posta a acta vuhero la ka Facebook just for likes. I posted liya a ku hindaka ni mi swi voni fa kombisa ku maybe a heta ku n'wi tolovela loko hi vone that video. Okay, aku Lekker is wrong and I condone thuggish behavior. Aku these boys think they made it in life cause of Facebook likes kuve va hava na the tangible accents. Kuma ti ya ntsala Lekker Stylist lexi veka kambe post leyi fa xi tsala ku ni protecta peace ya me before fame anti soli next nge pfuki ni le defense ti tsaka before me. Yeah, as you can hear. So of course Lekker Stylist o ku defend then ku va a be fan as we have seen. So ta zama ku hlaya leti ti nga na ti reactions hi kota ku heta nsuku kwala fa tsala ku bana le ki yo. Of course reference ka yena DJ Mfundisi. Yeah, and then Martin the big fan ya mina swi nga ni nga yi hlaya comment ya yona. So fika hi vona Martin la fa tsala ku that's why va ku napa na weka a swi endliwi leswiya hi Lekker and then silly whatever kwala na fa tsala ku a hi vununa byebyo kama a wu swi voni ku u onhele wun'wana ntsako na leswi nga fa tsala swona kwalano hi nda ya ka minyayi kwala minyayi fa tsala ku we are just watching you. Don't be apologetic. You have done the right thing. Congratulations. Un'wana a tsaka ku hi swo kwalano. Okay, then Shelva kwalana fa tsala ku swi ri ka Makuleke wo dlina and then Nandu a wu boli u nga rivali and then Lekker na yena swo ka nga tiyangi hi ta hetelela mbama lowa wa yena loyi a loko video leyi hela mi swi vona ku loko a hlangana na vanunakuloni a ku lungi nchumu. And then Golide kwala fa tsala ku Mr. Post Light, hopefully you understand what he's saying. And then kwalano
over live a fa tsala ku loko a wu lo guleka matini u fana na gaga xikeho o vula loko a yo wa maybe okay wa lo tsala swo tivana hikwalaho okay and then hinda ya ka mabasa kwalaha na fa tsala ku it was your last time ka Makuleke wena u ta buwa na le tliliniki va nga ku tshungula u ta vula ku ka Makuleke va khola leswi nga fatsala ro se hey swi komba ku le ka Makuleke lesi ku kwatiwini swinene Lekker Stylist swa lava careful ngopfu leswi nga ku swindleni la then black wala fa komisa ku we hambo ti consola na nhloko ya manga as you can see there then mhluri kwala fa tsala ku Lekker the rahist yo ba mani voko unless if okay I swi then kwalano all ga fa tsala ku ku humelela swi teka malembe but ku ona career ya wena i 2 minutes i nge bi munhu a kha a loko tsakela west path u proud hi swona swi rhongo sweswo mi nga suki makaya na ti-problem leswi nga fatsela swona phela ku builda like guys swi teka nkarhi that's why mina la ka master chantika hansa loko ti nga tangi kahle na blog va vutisi vo tala va ta foka na swa vona hambi loko munhu a tanga kahle na blog because guys it takes a lot of work ku va munhu a ndla swilo leswi fanele swi munhu a fa comment no vona video a nga vona no blog guys video ku va mi yi vona futhi yo fana leyi futhi leyiwa futhi i continuation yi ta va yi teke hi to 2 days because leyin'wani part a ni record no mo yi languta kahle mi ta swi ku swilo leswin'wana timinetse a ta ha ri early ngopfu so la no continue hi xa mundzuku xa kona even then munhu a fika a comment tag even then hlamula fatsela kwala ako empama xilo lexi hi ndoda hi vekela ka betlip leyi mi yi vona kwalano a vele ku kombiseni kwala ku mpama xilo lexi a nga xi endla la hayi gaza no ta vuya then bright fa tsara kwa ako vo beni va khomiwa ngopfu tintangu mara a mabi defense wena a wu kotela ku u khomi force ya fake ni ya phemeka ya gaza ta ya a beni ma ingana khoma la mi swona to the extent va ziva nkoka kunene jazz yes of course hey ta vuya swinene then onloni vona a hlamuriwini hi ta hlaya na hi vona ku endleka endla ntsako faka tsara ku Lekker se xi titwa matimba xi karhi loku lunga but ku ba defense is a not make sure then Lekker a fika hlamula ku leswi mekaku sure i ku defense ti hlukumeza mara Lekker I think na yena he took it too far a ri mi ta comment laha hansi ku mavonelo ya n'wina I think hi fike hi hetela kambe hetele n'wansati always a hetele ni mirhi la va fika kombisa ku na ku twela u swi endle tikweni ra rhongo tiko leriya va rhandza vanhu mara loko u va kandziya ncila u ta rizonda anyway i matitwelo ya mina a ni ku soli hi sweswo video loko si herini loko ku ri amukeza mi subscribe a ni ta kombela mi tlika subscribe namuntlha ni endle error hi ku hey ni tshama mi yimele ku ni la error le makumu le yi herini video Hey!